Hawu hey uvuka ekuseni ugqoka ibhakabhaka konje izolo niwinile. I-team yokuqala engadlali kwi-stadium edlala kwi-arena yokuqala lokho i-team yokuqala esathatha i-MTN 8 kathathu, i-team yokuqala esathatha i-Black Label kabili, i-team yokuqala eyathola i-star yezwa i-Star Africa nje yabuya naseza la team yokuqala la eSouth Africa yayizwa leyo i-team yokuqala ezothatha onke amakhapha phela ukusupport iPirates mfethu kufana nokuzalelwa emshadweni yabona kuyenzeka yabona kuyazenzakalela akufani yabona umuntu obangwa yidlozi iPirates ngeke uthi ulixhosa usupport iPirates khohlwa uzobezwa angikhulumi nabo nje uzobezwa.